Kugeza uyu munsi mu Rwanda hamaze gufatwa ibipimo birenga ibihumbi 65 kuva mu kwezi kwa 3 uyu mwaka bwo mu Rwanda hagaragaraga umuntu wa mbere wanduye iki cyorezo cya coronavirus. Muri ibyo bipimo byose hamaze kubonekamo abantu bagera kuri 355 banduye, ariko muri bo 247 baravuwe barakira basubira mu miryango yabo, ku buryo abakirwaye ari 108 gusa, nta numwe urahitanwa n'icyo cyorezo. Abahanga mu kurwanya indwara z'ibyorezo bemeza ko ibanga rikomeye ari ukubona abarwayi hakiri kare bakitabwaho. Ni gute hakwizerwa ubuziranenge bw'ibipimo bifatwa? Profeseri Leo Mutesa ni impuguke mu bijyanye n'indwara z'uruhererekane, ni n'umwe mu bari gufasha laboratoire y'igihugu gupima icyorezo cya COVID-19. Akenshi kugira ngo uvuge koko kwipima watanze ari byo, nuko akenshi ubugendera ku byo nakwita ubuziranenge bw'ibisubizo uri gukura mu byo uri gupima. Ubwo buziranenge rero akenshi urabanza ugapima icyo nakwita validation, no kuvuga gusuzuma ibyo ugiye gutangira gukoresha kugira ngo ujye upima. Icyo gihe iyo binyuzemo ukabona validation irakozwe, ni ukuvuga ko ibipimo wizeye urimo gukoresha koko biba biri ku rwego rw'mpuzamahanga. Akenshi rero kubigenderaho nuko tuba tugendera ku bandi bantu baba basa nk'ababikoze babivumbuye, bakoresha ubwo buhanga turi gukoresha nabo kugira ngo turebe ko tubona ibipimo bimeze nk'ibyabo. Nkatwe rero ahanga twagize amahirwe kubera ko dukoresha ibyo nakwita twatangiye dukoresha ubwoko bumwe bw'igipimo nakwita testing, kit testing. Ubwo bwoko bumwe tuza kubona ubwa kabiri, ubu turabwifashisha ku buryo bubanza kudufasha gukora nko sizo ko nabivuga guscreening, ni nko kuvuga kubanza kureba koko hari abantu banduye. Iyo maze kubabonamo muba bitewe n'ibipimo n'ibizami wafashe, dufate nk'urugero rw'ibizami 1000 upimye, ugasanga ko ubonyemo abantu wenda 6 utekereza ko barwaye. Noneho hari ikindi gipimo dukoresha gifite noneho ubuhanga burushije bwa cya kindi cya mbere, ari cyo twakwita confirmatory test mu cyongereza, ni kuvuga cya kindi kiza kwemeza burundu. Icyo rero nacyo iyo tugishyizeho noneho no kuvuga ko bwa buziranenge cyangwa se rya reme ry'ibisubizo turi busohore noneho tuba tubwize 100%. Ahari naho usanga rero wenda umwihariko mu Rwanda tuba dupima, wenda usanga wenda ibindi bihugu atari ko bibikora, wenda bifite wenda igipimo kimwe bikoresha, ariko twari twakoze icyo bakwita algoritme dukoresheje ubwo bwoko bw'ibipimo bibiri dukoresha, kandi biba byizewe. Ni Profeseri Leo Mutesa, akaba ari impuguke mu bijyanye n'ubuzima n'indwara z'uruhererekane, ariko bakaba ari no gufasha laboratoire y'igihugu mu gupima icyorezo cya COVID-19. Abantu barimo kugaragarwaho iyi ndwara ya COVID-19 kuri ubu biganjemo ababoneka mu bashoferi b'amakamyo yambukiranye imipaka n'abo bakorana. Ibimenyetso bya coronavirus birimo inkorora, ibicurane, guhumeka bigoranye n'umuriro. Abantu rero bakaba basaba kwitwararika, ariko cyane bambara agapfukamunwa kugira ngo barusheho kwirinda icyorezo cya COVID-19. Iyo urebye mu isi uburyo bihagaze kugeza kuri uyu munota, nuko abantu bagera muri 6,51,968 rero bamaze kwandura iki cyorezo mu rwego rw'isi, mu gihe kimaze guhitana abagera ku 367 n'abantu 247. Abamaze kugikira ku isi hose ni 2,675,075 n'abantu 174 kugeza kuri iri segonda. Mwandi makuru afitanye isano n'iki cyorezo cya COVID-19, abantu bahangana nacyo ariko banasubira mu mirimo imwe n'imwe yasukuwe nyuma y'amezi hafi 2 za moto zidakora. Abamotari bo mu karere ka Huye baravuga ko biteguye kuzatangira akazi nk'uko biteganyijwe ku itariki ya mbere z'ukwezi gutaha kwa 6, bakazakora bubahiriza amabwiriza yashyizweho yo kwirinda icyorezo cya coronavirus, bazirikana by'umwihariko kwambara neza agapfukamunwa ndetse bakanagendana umuti wo gukaraba intoki banakarabya abagenzi batwaye. Ibi babigaragaje mu nama yabahuje kuri uyu wa 6 n'ubuyobozi bw'akarere ka Huye ndetse n'inzego z'umutekano zitandukanye zirimo na polisi y'u Rwanda. N'iki cyorezo cya coronavirus
bikaba byaratumye duhagarika akazi kacu, ariko tukaba dushimira leta y'ubumwe yongeye kugira ngo twongere kubasha kongera gusubira mu kazi. Ku itariki ya mbere bakaba ariho baduha uburenganzira bwo gusubira mu kazi, ariko nyine hari ingamba nyinshi zagiye zifatwa z'uko tugomba kwitwara, harimo kwambara udupfukamunwa kugira abantu ko ngiye kwitwara neza nkurikiza amabwiriza ya leta. Ingamba zafashwe nizo kugira ngo dukomeze kwirinda kino cyorezo kandi turinda n'abanyarwanda muri rusange. Ntabwo dushaka ikintu cyadusubiza inyuma nk'abanyarwanda. Icyo nzakora nzajya nambara agapfukamunwa nk'uko byagenwe, umugenzi ntwaye nawe mubwirize akambare, kandi nkagushaka na alcohol nzajyamo akabanza agakaraba mbere yo kumutwara. Ntabwo nzibanda ku mafaranga kurusha uko nabungabunga ubuzima bwanjye. Bano batwara abagenzi kuri moto mu karere ka Huye. Ku bibazo abamotari bagaragaje birimo ahanini ibijyanye na za siranse, ubwishingizi bwa moto zabo bwashize batarazikoresheje, kimwe n'ibindi bijyanye n'ibyemezo n'ubundi bibemerera gutwara moto. Abahagarariye amashyirahamwe y'abamotari mu karere ka Huye baravuga ko biteguye kuzabafasha kubikemura, nk'uko bisobanurwa na Bugingo Vedaste uhagarariye ishyirahamwe ry'abamotari rizwi nka Kotamo. Ku kibazo cya siranse twanzuye yuko twabonye nk'abanyamuryango, twanze ko kuwa mbere baza kuri biro tukabandika tukareba umubare w'abantu badafite amasiranse, noneho koperative ikaba yakorana na banki ikazibashakira. Ku kibazo cya autorisation de transport, harimo iyi covid ubwo twafungaga, hari abari barishiye mu by'ukuri nk'uko rura nayo itari gukora. Turakora ubuvugizi muri rura babahaye autorisation. Abatazifite nabo Tony Kuramba yavuze ko yaduhaye amezi 2 kuba twakora, nyuma y'amezi 2 abantu bakaba bashaka amafaranga bakishyura bakabona ibyangombwa autorisation de transport. Umuyobozi w'akarere ka Huye se Utegeyanje we yasabye abamotari kudashyira imbere amafaranga ngo birengagize ubuzima bwabo, akaba yabakanguriye kubahiriza neza ingamba zashyizweho zo kwirinda ikwirakwira rya COVID-19, bagakoresha by'umwihariko ikoranabuhanga mu kwirinda guhererekanya amafaranga mu ntoki. Uyu munsi twahuye nabo kugira ngo tubasabe icya mbere kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya coronavirus mu kazi bagiye gutangira itariki ya mbere, ko tubashishikariza kwambara agapfukamunwa, ko bafite umuti wo gusukura intoki, guhana intera hagati yabo mu gihe baparitse, ariko tunabashishikariza cyane gukoresha ikoranabuhanga. Ubwo bazaba batwara abagenzi hazabaho kwishyurana. Twabagiriye inama rero yuko tubashishikariza gukoresha ikoranabuhanga. Twishimiye ko hano aho twari twatumije abantu 2 nibo twasanze batari muri mobile money, nabo biyemeje kujya muri mobile money. Ikindi twabashishikarije nuko mu kazi bagiyemo ngo dusanzwe dubafatanya umutekano, gutanga amakuru ku gihe, ariko by'umwihariko twakomeje gushimangira ko intambwe yatewe mu kwirinda iki cyorezo ubwo bafunguriwe bagira uruhare kugira ngo tutazasubira inyuma, ahubwo hubahirizwa aya mabwiriza yashyiriweho kugira ngo akazi kabo gakorwe. Kuwa mbere w'icyumweru gitaha hazaba ari tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu nibwo abamotari bazasubira mu muhanda bagatwara abagenzi. Ni nako kandi kuri iyo tariki ingendo zihuza intara n'umujyi wa Kigali zizasubukurwa. Abantu bose bakaba basabwa kwitwararika bubahiriza amabwiriza yose yashyizweho kugira ngo iki cyorezo kidakwirakwira, ahubwo abantu bagafatanya kukirwanya kigacika burundu. Mu yandi makuru ajyanye n'uburezi, kugabanya ubucucike n'ingendo ndende ku banyeshuri niwo musaruro w'ingenzi witezwe mu mushinga mugari wo kubaka ibyumba bisaga 4,000 mu ntara y'Amajyepfo. Ubuyobozi bw'intara buravuga ko kubuye umuhigo ari munini, bisobanura imbaraga zidasanzwe zigomba gushyirwaho kugira ngo ugerweho. Iyi ni inkuru ya Alexis Namahoro. No mushinga ugabanijwe mu myaka y'ingengo y'imari ya 2019 2020 na 2021 harimo ihuriyeho na leta y'u Rwanda na banki y'isi n'iyihariwe na leta y'u Rwanda gusa. Hagamijwe kubaka ibyumba by'amashuri 4,285 n'ubwiherero 6,206 mu turere 8 tw'intara y'Amajyepfo. Habitegeko François umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru na Kayitesi Alice uyobora ka Kamonyi
bavuga ko uyu ari umushinga uje kuzamura urwego rw'uburezi hagabanywa cyane ubucucike n'intera ndende ikorwa n'abana by'umwihariko abiga muri gahunda y'imyaka 9 na 12 y'uburezi bw'ibanze. Umwana wese ukora ibirometero biri hejuru ya 5 tuvuga ko akora urugendo rurerure, icyo rero turashaka kugikemura ku buryo bwa burundu. Niyo mpamvu muza gusangamo hari ahantu twubaka n'ibigo bishyashya. Ibyo byumba bizaza gukemura ikibazo cy'ubucucike aho wasangaga mwarimu ari imbere y'abana 80 kandi nibura abana bake mu ishuri bagakwiriye kuba abenshi mu ishuri bagakwiriye kuba 46, ariko kinakemure urugendo runini cyane abana bakoraga birenga ibirometero 5 umwana ajya gushaka uburezi, bikaba imwe mu mpamvu ituma abana bata amashuri cyangwa se bakiga nabi. Ni ibyumba birimo kubaka mu buryo budasanzwe, hakaba hatangwa amezi 3 ngo bibe byuzuye ku buryo mu kwezi kwa 9 kwa 2020 abana bazabyigiramo amashuri nasubukura. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo w'intara y'Amajyepfo Gakire Bob avuga ko hakenewe imbaraga zidasanzwe ngo aya mashuri yubakwe mu gihe cyagenwe. Ashimangira ko hakenewe uruhare rwa buri wese, yaba leta n'abaturage ubwabo. Muri gahunda rero leta y'u Rwanda yateganyije ko ikibazo cyakemuka bitarenze uyu mwaka, ariko icy'ingenzi kirimo nuko tuzubaka amashuri menshi kandi akaba yarangiye bitarenze ukwezi kwa 9 kuri uyu mwaka 2020. Ingamba dufite ni cyane nuko tujyanamo twese, icya kabiri nuko tubikora mu buryo budasanzwe. Niba abantu bibuka ko twayibatse muri 2009 nibwo buryo tugiye kugira, ariko twabanje turanareba ngo ubundi muri 2009 nihe byakozwe nabi naye amasomo twakuyemo, ni gute ryo gikora umwaka bitazadusigira ibibazo n'ibyo wenda cyagiye byadusigiye. Gakire Bob avuga ko mu gihe kitarenze ukwezi nta karere k'intara y'Amajyepfo kagombye kuba kari munsi ya 70% muri uyu muhigo. Habitegeko François uyobora akarere ka Nyaruguru avuga ko muri aka karere biteguye gutanga umusanzu ushoboka bakunganira leta. Ariko amabuye n'abaturage bayikorera, umucanga twawutwara no mu mifuka, amatafari rwose twajya mu kirombe tukayabumba tukayatwika tukaza tukubaka. Ingengo y'imari rwose tube tuyibagiwe kuri ibi byumba, reka twubakire ku bushake bwacu, ariko birumvikana na leta yateganije ingengo y'imari nke cyane y'ibyangombwa ariko. Mu turere tw'intara y'Amajyepfo bavuga ko hari ibyumba byari byakomwe mu nkokora n'icyorezo cya coronavirus cyatumye imirimo yo kubyubaka isubikwa. Nyuma y'uko isubukuwe biracyadindijwe n'ibura ry'ibyuma byo gukora ibisenge, amabati n'imireko kimwe na sima nkeya. Alex Namahoro, Radio Rwanda, i Muhanga.